Minister Gideon Kimathi bari na Minister wa Roji Eric Muga ni bauritia Meru kugwata mbaru na gukaria monka muthia munini wa Rais Kithure Kindiki bakiaria bari kanisene ya Methodist ya Chabwene atongeria baba baugite Meru itibatere kwirukira thirikari ya Rais Ruto no ntu umwe wao arikirio na ari na gite kinene ni aria kinya bateterete mirandi emwe ya wakibwa State Lords akiuga ezi ni mirandi ya uguni na bare bakuregana ni andũ ba thirikari. Ozaure mwandiki wetu wa Nteto Maureen Kinya agotariri ya Daktari Samoei William Ruto. Director wa protocol obisine ya munini wa Rais Gideon Kimathi na Minister wa Roji Eric Muga iborete Meru kugwata mbaru thirikari nene. Ni tukayani ndani ya serikali. Tutiumba kwairua oretwe twaruga irio bieja methene. Antoana ande twira waziri uyu twira mujumbe twira Professor Kindiki tutemereke ke umbo gikene kitawata nandi tutemereke kinene oturetera twambiria twira tume thirikari-ine ati bangi nabo beje bajuki atutakubali hiyo so na etu twakara thirikari-ine nikenda matunda yeja iriereko ije. Gideon na Muga iborete Meru kwigika munini wa Rais Kithure Kindiki kitikira twina kionthai tweini muchoro wetu William Ruto kia Deputy President Professor Kindiki Mount Kenya kiunikio igweti thai na gutikingi tukeje ikwaerwa tukebera arrangement ineu tuomba uyukie mianka 50 tutakinyariko thai bwantu make Deputy President bwambira mwire eje aje ibokwenda omona nande ati tumene ne uma kana te uma kethira ante thirikari neu kethira ati kuno atu akanya kau bututumana ndio longete Kenya mzima na harakonge kuomve antu haba kuwatana njara mere yake kuwatana kantu bakwendana baithia muithone kuthoa etekena Deputy President nawe Muga akimeneria bare bakurwana na mirandi na kuria Meru kugwatanira viongozi ambao ni mababa zangu na natarajia wawe na maono ya kuinua mtoto Mumeru wakianza kupinga miradi ya serikali. Pasipokuwa na maono, sisi kama jamii ya Meru tunaangamia, na tusiposimama pamoja, and mark my word, tusiposimama pamoja kama jamii, a house divided is easily conquered. Maureen Kinya, Nteto Chaweru.